کنسرا هنرمندا کورد تارا مامدووا بو 22 وی مهه و لوانه کنسر بهاتا کرن کنسرک براستیش بوی تارا گلکی گرینگ بوش برکو جدسپیک و از آگاهدارم ام لسر دا آخفین گلکی بکل جام بود خواست اف کنسر گلکی سرکفتی بریوه بچه دو تارا راگهاند کو کنسر بطال کریه گلکی جی باش کریه راستی نها تارا میوانا منه جه باجار استانبول از جه بپرسم که سدم چبو تارا تو بخیر هاتی گلکی سپاس کو تدما خدامه هما یکسر از جوی دست پی بکم کنسر آوانش دست پی که وجبوی تا گلکی گرینگ بود تا آماده کاریه که پر بر فرح جیرا دکر لی دوه تا بطال کر دست پی که تودکاریش مرا بیجی چما کنسر آوانش بوی تا او قاسی گرینگ بود سیویدر جان سلابره سیویدر منجی باش گلک سپاس بکم جبو هلوستاوه و که داوه براستی از اصلی خوشوانه ما قالوا بابي مجوي داريت شبون او حسرتيك بو لسر دليمن خيالك بو كو ازروجي كلوي داري وقتكو قالوا بابي من خواستن ولاتي خوا حنبيز بكم اجبركو از مجيسيانم من خواست از ولاتي خوا جالي خوا اخا خوا بستران اوازا خوا حنبيز بكم بأواي كي برفره باش وقتكو جالي ما حق بك اوا چند مهن نزدیکی 5-6 مهن ام جبو به کنسری آماده کاری آقادتیم براستی به اکیب گلک مزن که دا گلک کسان به دهان کسان دوی ارگانیزاسیون ده هبو بله جبو به کنسر اوانی جبو من گلک گرین بو تارا بگمان هنه گوتوبه جندن جی هاتن کرن کنسر ویل زانینگه هوانه بریوه بچوا یعنی سالون جالی زانینگه و دابونه و یان و بخوا کره کره بو دیگه از نهاد خوازم بسر به مسئله شکل بیشن براستی هر کس ما دنوا جواب آمده به اعتبار کرنا هفدو ایدی بویا وکی کلتورکی بیکو پر بیپرسکرن بیکو بی آخافتن بیکو بهبرا بین دیتن کسک تشتکی داویجا اورتی و او تشت بلاو دبه بله حتی روژا ایرو دیجانا خواه هنری ده کسک جبو من کنسرک ارگانیزه نکریه کسک جبو من نبویا پشتری وکی کنسر وانی جی وستا کنسر وانی نتنش بو خود بیشن بو هنرمندین درجی بیشن ما وکی کو ام دچین همو سالونین باجر استانبول انقره و دری چاوا ام کری دکن ما و درجی کرای خدایه و ارگانیزاسیون جی به تمامی ایده من و کی بامنه بله ما تاني او صالونات كريكر جبال كل باجري واني جخيني ويجي هي جيكي دنتو نبو جيكي مزنتو نبو بيجا جالك حسان من بنافا نبيسا خدا جنبيسي ميناكو يوناتما بله تارا يعني بله يعني تدبيجي تو بيونديا ريفبريا زانينجا هواني و آليكاري و پشتگیری آوان دو کنسر ده نبو تنه و سالون كره كره بو البته وصابو يعني تاني ما سالون كره كره بو وما تاني مكري خدا بو وما بأورجنزاسيون أخوة يعني أخوة اكيب أخوة بدالي كونسرك بدا بله ليه هلا چند کسی با ارتش باوی کی پر جدا هاته بلاف کرن وکی هردن مخابن بله من بسری دا براسی نخواست از بالا خوابدن وان کسا اجبرکو لسر راستیا کو جنابا خود درخستنه بلافبونه کی چه دکن و اب راستی ما گله کی دیشنه یعنی اگر کو هر یک شما لگورا راستیا خوا نزیک ببه اما تم نیویجو بمینن دیگه کو راستیا ما یک به دا کو ام کاربن به هفرا دوزه کی بمشینن بله یعنی به تونکرنا به نیویجو کرنا تارای روشان خرجی یعنی روجدای ویا تو کس تمام نبه تو من ندی بهیلی تو یجی ندی بمینی
دوی کو ام راستیا ما یک به او او راستی جی لسر حقی مروان به دوی ام جهره براستی بدلو جان نیزی ببن اوان راستی یک باش بو گلک بی ایشیان براستی ایجار تا چوا بریارا بطال کرنه دا تارا تو کت بن تاثیرا چه؟ دسری حتی نهاده ده همو کنسرین خواده از دایی که کم بریا هر تشتی از دایی که که کمه خوشکو برامه قیزا بیر و باوه کمه و که چاوی ملتی مه آرمان جامنا دوز زامن جبو چاند و هنره کردیه جبونا کو ام کاربن چاند دفعه هنره خواه بپاریزن لسر زمان زاروکی خان بپشجرینن زاروکی خو بوی رنگی مزین بکن و اجی وکه کچکا کرد تا امر جوان دا راست گلک خرابیا هاتم کو دل من ده بون برین برای هر اشتکی از دایکک و جنکم yani evan ne mümkün ku ez lehemberi vî tiştî bêdeng bêhest û bêtevger bimînim ma tiştek ku se mümkün e ne mümkün e wekî hemû konserên xwe li vê derê jî vê konserê jî minê stran ji bona narî ji bona rojîn bi gotana stranê ku min nivîsîne minê deng ji bo wan derxista her konserê xwe de ez vêna dikim û minê vê derê jî ev bikira lê piştî ku rapora ku derket ew rapora ku derket bi rastî wê şevê hevalê min jî zanin malbat jî min qîza xwe hembêz kir û hesabta sibê giriya ne mimkin bû ku ê di dengê min derê wê rojê loma min nexwast ez wî rengî derkevim ser sehneyê û stranê xwe bibijîjim piştî ku ew rapora ku dilê me dilê gelê me dilê malbatê xuşk û birayê wan ew qas perçe perçe kir mixwast ez wê rojê dengê xwe kêm bikim tara bi rastî hunermend bi taybetî hunermendên weke te di nava civakê de têne hez kirin û dikarin bandorê li ser civakê bikin dikarin di van bûyeran de deng derxin dengê ku qurbanî nikarin derxin hunermend dikarin wî dengî bilind bikin tu û hunermendên hevalên te jî ewên din hûn dikarin çi bikin ji bo zêdetir dengê bibin dengê rojîn bibin dengê narîn û keç û jin û kesên dinên wendabûyî tu plan û projeyek di serê we de heye gelo bi rastî me bi hevalê din re jî axivî ez müzisyenim ew jî müzisyenin rêka me dengê me ye müzîka me ye sehna me ye em li wê derê dikarin dengê xwe gur derbixînin em dikarin wê derê kîtleyan top bikin miletê xwe top bikin bi wan re biaxivin û bipirsin ji her kesî pirsên xwe loma jî bila li cem mebin kesên siyasetmedar em jî konserên mezin ji bona rojîn ji bona malbat ji bo edeletê ji bo hemû zarokên keç lawik ku ew qas tên kuştin perçekirin konserekî bi taybet ji bona wan derxin û dengê xwe li wê derê bilind bikin bi vî rengî ez dibêjim em karin gelek gelek dengê rojînê jî dengê narînê jî û gelek zarokên din ku li ber çavan hatin kuştin û qetilkirin derînin ev rêka herî baş e û ev rêka li Amedê be ev konser ez gelek dixwazim ku li Amedê be ev konser li kîjan bajara dibe bila belê bila li welat be ez dixwazim ev li ser axa welatê me be Kurdistanê be lê ji ber ku rojîn keça Amedê bû li ser wê axê ji dayîk bûye ez gelek dixwazim li wê derê vê konserê li darxînim ez dikarim vî rengî wî dengî derînim ez dikarim vî rengî tiştekî bikim nav vê dozê lê pêwîst e ku pişta me jî hebe pêwîst e ku siyasetmedar li cem mebin vê xalê de gelekî spas Tara Mamedova hunermenda Kurd tu li gel me bûyî di vê bültenê de û te dema xwe ji bo me veqetan zor zor spas